حق عندهم بيفتو يو حق عندهم تملي ربي زغرتي سبحانه كسيسن سيف دي كم جتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافيغا خبجمتو تكنيا جالتي تني تون راتن قاتغا كليسرا سينغا جيسون سينجا هنوغا تاكنات يرانتا نغا شيخا بيرا دكيتيني شيخا مننجلوغا خوتو نانجيغا كمان غرتي نبي كمان تيم بالبلجتي في نديوني وردا بران جيسا جيتينغا وردازغا كنو حدود تك بلال غرتي دواسن تيغودي نرادو كوبا ماريتي على نانو جيرتي إذا داوتو تكنيا ittumaan jira gaan kunno wanta akka isin godhaatan gartee sheekhaas itti finne sheekhaas gaa jala deemeetiin ilaanqa mana isaatiillee dhaqee kunno bira dhaabbachuu jiraan jettu wardaa faa bira akka gartee inni na harkaa hin baane jee sheeticha kana haanga inni gartee bilaal kaangoo takkatti dawaa takka gaaggoo eegalan namni fixeetu maqaa akkasitti qaami xiqqoo nyaattee dhiisuun hin taatu odoon fitin takkaasii harkaa'ee fayyaan san wanta taate si harkaa fayyalti ammoo isa akkasittiin bira dhaqee mana isaa dhaqee mana isaatiin oolee jettanii irraan tana mana isaa dhaqeetiin achitti isee egaa oolee akkasin nayaamee hoonnaan jeekiteen bira dhaqee nama harkaa qaba akkuma baallama gartee nuuseenetti guyyaa dheengaddaa mana isaa fuunee mana biiftu wardaa geessine akkasin mana isaatti akkasin nu wallaanin jettu daawwattoota keenya. Takana diga arraga gundaku akasitti hontu nanje nama kabir kakaba wali yana nanjetin an ka wali namayanu wardanis ga boyte kanati on rafe wante ti gaya isa kutani tete gamma jaduti jetinin ana kasitti firra khara bira kuten jettu da goto da kanya inshallah bilalis ga amma tikoti kom fayan dufti rabbi abayyisu mo wardan gama gartee xiqqoo bayyanoota ka duraan shiishii mataan kun zaw teetii ni beeyta akkuma afi mataan kun zaw teetii akkuma afi aki amma immoo alhamdulillah isin istiqishoo fayyitee jirtii karaa fayyaa achi garagaltee jirtiin isin hin jaakaa daawwattoota keenya taakasiitii ammoo akkuma isin jettanitti Abrahaam ammoo galchuun keenya intalti baraatuun amma kulloo fayyitee haasoo egaa biiftu maal fidde kana hamaarree kana bartanis khagarteen achina dhaabbattanis maarete maal achi gubba nama antetta feetu fayyite feetu dhiifta Abrahaam ni baafna bitini baafna si harka baafne warda galchuun keenya waa inni noolamne kun ay akam jettan Abrahaam ni galchina dhamaaftee kamete goota ay akkatti na fubarininis ni galaa bitini gala kana galabiiftu dirqama kun ay nuti amma daawwattoota hanga gartee bilaal kun Kata konura kabate hanga fayyaa isaatee gujirra malee inni fayyinaan alhamdulillah Abrahaam ammoo qabnee galchuudhaaf isa bayyanachiifnee gartee ilmoo akka inni godhe kana hundaa'u gana agarsiisuu teenya akka ilmoo gartee biiftuun isa goosiseeftee hunda garsiifneetiin sheekatti finnee amma inshaallah sheekuma kana wallaa nu teenya akkam jettan daawwattoota hayi inuma akkatti afaa ittanii eeydaniisin ina fubar akkatti hayi boo baasumaa beemi nutti yaa'u daawwattoota. bar matan warere bar odo garte Abrahaami fi biftu enne jale anu matan warere way me kama tan alhamdulillah gamma fayyan garte sudan dufti fi tabilal amma fayye jiraati ko wayada ha akuma halkalte beita afani zindubanne amma inshallah ni dubbata dawasan gabiya wardaadaan tikon akana godi jen sheeni akkasumatti godu jirtiin sa amma ambiran jiru beita amma gara biratin jira ajata kaachanani iskute gara bira jira sanifu inshallah kaninis rabbi fayya isayatis walitti adabu be mo Abrahaam kamneetini akka garte gololchan mucaasa gode garte kamneetini gana raaye wanta godu tenya jettani daawwattoon akkatti nafu bro akkatti naftu isaabi akkatti naftu biiftuun boo nama beeytuun daa'u bar gara galchee barbo nama garte biif Abrahaam be hundaa'u akka isi nama san hin beeyni garte akka namni san eessaa dhufee namni san maali akkas godhu jirti bar maal taatamme waaw daawwattoota bara ammaan tana gama kana amma bikka tana jiranii bar dhaqatanii tiini taa'u jiranii way maaluma yaa biiftu akka kana taana ammoo ni qabamtatis garte mi firratti akka taate
ammoo haqaan deem biiftu yoo haqaan deemte malee rabbiin si garsiisuu waan akkasiisan si fide kam jettaa ati daa'ima kamtee kas goota rabbiin si garsiisuu fi waan gartee harka jallisaa afaan si qabaasan si fide malee silaa gartee ati akkas godhuu baatte ilmooti qoo daa'ima san biiftu sitti hin fidu yoo haqaan deemte haqaan deem intala tanas intalti tun ifiif si jaalattee bara Ibraahim si fuusifte malee ati inumaa nama akkasii kana bar kabaju qabdaa bar silaa jaartii dura kabajjee bar masaanuu ta'e hayi nama si jaalatee si fuusise tokko kam jedha kunnoo maraachitee gaara hunda galchitee akka fadhinnaa ta'etti udaan hunda nyaachiftee akkuma barbaadde gootaa nama akka fedhe si ta'u kana hayi awa kana cinqii awa abbaan keenumaa sirri mee kam ta'a gaafa booda kam ta'a mee kam ta'u ta'a namni gaa yoo rabbii biraa gartee qabaate malee hayi namni namatti yaadaju akkana ta'a laalbiftu amma ni gartaami nuti bara ammaa si jalaa hin hafne feetu waan feeti jetta nuti si jalaa hin hafne biiftu gartee akkuma bilaal baafnee zakkollee ni hiteemi ajjin odoo Abrahaam qabneetu Abrahaam kiyyeen naa dhufeettee gammachuu akkana taatee jechuu kunnoo maal fiddame wayi a'uuzu billaa sheeyxaantitti sheeyxaana barate haadha sheeyxaana guddaa barate mee akkamsi godhame rabbiin gaa namni waa nama godhuu hin danda'u rabbii maleedha rabbiin kunnoo gaa laal wanta isaatiin si fideetiniifumaa si qabee akka barbaaddeetti akka dubbachuu hin dandeenye Abrahaam waa gaa biiftuuti jejeesi gubbaa wakana horii harree kana ilma harree akkana afaan bana si gubbaa taa'e biiftuun tiyye wayi maarree taate amma kunnoo fayyitee amma achi gubbaa hamaarree teessa akkaan fadhee akka kun hin jiru biiftu ammoo ni deebitaa miti Abrahaam bikka deebisuu teenya akka inni gartee gaafa duraanii akka duraan gartee deemutti akkasitti yoo futeenyaati isa akkas goote ilmoosa akkas goosisuun san mee maal jechuun warda irraa maan qaballeeti namaami wardaa maa akkasii godhin wardaan dadhabde gaa ilmoo daa'ima kitaaba rabbii akkas godhuu sanfaa kitaaba rabbiiti kitaabni rabbii akkas godhuun keessoon laal gartee akkatti sii deebi'e alhamdulillah baga akkas si godhe laal rabbii baga laal dallansuun rabbii laal gartee waan rabbii haqan deebisan abbummaan fadheewu karaa rabbii gartee dabsinaan numa daba haqa beeke ilmoo jechuun ilmoon xiqqoon daa'imni haqa laal kitaabaa fi ilmoon xiqqoon akkam daawwattoota nama kitaaba kan akka fadhe godhe rabbiin ni dhiisa kitaabarra jettee barisiin amma kitaabarra jettee kitaaba gubdee kaan fadheen godhaachuusiitti meela akkasitti deebitee fiigaa ilmoon sanis harkaa baatee kitaaba akka fadhe godhuu hin danda'u rabbiin waan isaa bira jira namni waa takka fiduu hin danda'u immoo rabbiin bira dhaabbateetiin akka barbaadetti alhamdulillah wardaanis kun waan ati goote hundaa baafnee jirra warda biiftu yaa haadha siirii baafnee jirra waan ati silaa gartee dhabamsiisu qaate warda baafnee kun laal bikka meeqa keessee immoo bikka sheeyxaanni seenu mana fincaanii hunda dura sheeyxaanaa seena mana hammaama mana fincaanii sheeyxaanaa seena malee achi hunda dura keessee bakka isiin huccuusii hunda keessatti hulaa ol seennaa akka namni seennetti nama jibbisiiftee meelaal akka kun gaariidha alhamdulillah daawwattoota wallahi gaa akkuma isin jettanittiin kun arraas boruus Abrahaam baafnee gartee cinaa dhaabbachuun keenya wardaa biraa jalaa namni hin jettanii arraas biraa jira boruus hanga gartee bika galchinutti wardaa biraa nafuun jettu inshaallah biraan jira bilaalis rabbi haa fayyisu sheeyticha gaa akkasitti inninis kara biraa kutee wala hanga gartee isaas qabee fiduka inni dhaqaa bilbilaa fi yoo gartee nu ajjees dhaqeetii yoo itti hammaattee bilaal kaan tataates dhaqeetiin fidaan jettanii inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu